Yes, ni breaking news rero, ni impanuka ikomeye y'ubwato yabereye hariya i Goma, mu bwato bufite abagenzi benshi, ubwato bwari bufite abagenzi benshi bwarohamye hafi y'agace bita Kituku ku kiyaga cya Kivu. Ni kuri iyi tariki ya 3 Ukwakira 2024, ni kuri uyu wa kane rero aho ibyago byabereye ku kiyaga cya Kivu. Ubu bwato nk'uko mubona ni ubwato bwitwa Merveille Dore. Ubu bwato rero bakunda kubwira cyangwa se Merveille Dore, bwaturutse Iminova muri Kivu y'Amajyepfo, bwasenyutse nko muri metero 600 uvuye ku cyambu. Nk'uko mubibona rero aho bwari burimo burohama aho bita Kituku i Goma mu majyaruguru ya Kivu. Iyi mpanuka rero yabaye mu gihe ubwato bwari butwaye abagenzi benshi bwagerageje guhagarara bikanga, bugerageza kwirukanka mu mpande zitandukanye biranga, bugahengamira iburyo abantu bakajya ibumoso. Impanuka ikigezaho irinda iba nk'uko murimo murabibona. Dukurikije amakuru rero ya mbere yakusanyijwe na bagenzi bacu abo twakwita Volcan News, ni amakuru yagejejeho havuye mu karere ka Keshero. Madame Françoise na Munganga, ubwato bwagendaga mu bihe bigoye, bwaranzwe rero byaranze n'inyanja yari ikaze, kwa kundi inyanja nk'uko muri kubibona amazi yari yabaye nk'aho arimo imivumba myinshi. Mbere gato rero yo kugera ku nkombe, ubwato bwatakaje ubuyobozi burengerwa, ni ukuvuga ngo bwataye equilibre cyangwa se uko bwagendaga buhagaze ku mazi, bituma rero abagenzi bahagarika umutima, bamwe bakajya iburyo abandi bakajya ibumoso, barabujagajaza nyine kugeza ubwo ubwato bwarinze bubura equilibre cyangwa se bwabuze uko bwakirenganiza ku mazi, buhitamo rero kugwira uruhande abagenzi bari birunzemo. Ubwato rero bwari bwavuye Minova mu buyobozi bwa Bahavu, bwari bwuzuye abagenzi n'ibicuruzwa. Konti zawo zerekana ko imiraba idasanzwe n'ikirere kibi byashoboraga kugira uruhare muri aya makuba. Ibihe nk'uko rero mwabonaga abagenzi benshi bari muri ubu bwato, nta nubwo bari bambaye twa tuntu dutuma two twita twa meweste, tumwe dutuma abantu babasha kuba bavuga ati turareremba hejuru ntiduhite turohama. Rero kubera ubwinshi bw'abantu bajyagamo bisanzwe, nta n'umwe wari yambaye ubwirinzi cyangwa se meweste bamwe bakunda kwita nageranya nka antibara, ariko yo ituma uyu yambaye ushobora kugwa mu mazi ariko ukareremba nturohame. Ibi byago rero byo kurohama biracyakomeza, amakuru aracyakomeza gukurikiranwa. Nyuma yaho turagenda tubagezaho uko byagenze. Nyuma rero yo kurohama, abayobozi baho bahise bakangurira gutangiza ibikorwa byo gushakisha no gutabara. Abapolisi bo mu kiyaga bashyigikiye n'abakorerabushake n'abarobyi baho barimo gukora ibishoboka byose ngo bakure ababuze cyangwa se kugeza ubu nta makuru yemewe yatangajwe ku mubare w'abahitanywe n'iyi mpanuka cyangwa se n'abarokotse. Turagenda tubakurikiranira rero hafi, turaza kubagezaho muri rusange iby'uyu mpanuka y'ubu bwato. Ni 5/5. The QuickTimes News rero nta kindi usabwa uretse kureba hanze subscribe, tugakomeza kubana 5. C'est horrible.
Horrible, horrible, bandugu zangu, horrible. Mutuka na mutuka. Merdi na maliza watu Mungu we, watu wa mingi we. Watu wanaisha Mungu we, wa mingi sana, merdi. Wote. Merdi na maliza watu Mungu we, watu wa mingi we. Watu wanaisha Mungu we, wa mingi sana, merdi. Wote Mungu. Merdi na maliza watu Mungu we, watu wa mingi we. Watu wanaisha Mungu we, wa mingi sana, merdi. Wote Mungu. Excellency Edgars Rinkevich, President of the Republic of Latvia, senior officials, members of the media, distinguished ladies and gentlemen. To begin, I would like to thank President Rinkevich and the government and people of Latvia for the warm welcome and hospitality in beautiful Riga. Mr. President, we feel at home. Following my discussion with the President and between our delegations, it is evident that Rwanda and Latvia share strong bonds of friendship. We were deeply moved by our visit yesterday to the Museum of the Occupation of Latvia. This exhibit holds a universal message about the protection of rights and freedom. The purpose of this visit is to explore new opportunities for the mutual benefit of our people. There's already a growing interest in the field of sustainable agriculture. What also unites Rwanda and Latvia is a common understanding that we can no longer do business as usual. We need a multilateral system that is more fit for purpose and which treats everyone equally. We also need to prioritize growth areas such as information technology. Mr. President, I commend your efforts to build a strong innovation ecosystem in Latvia, an example for all of us to follow. In Rwanda, we have also been doing our part, beginning with digitizing almost all public services. On the multilateral front, Rwanda and Latvia are willing to support each other on a range of issues, notably peace and security and global development. Ultimately, the mindset we have is to work together to find solutions to our unique set of challenges.
Mr. President, once again, thank you for hosting us in Latvia. We are very pleased to be here. My delegation and I are deeply impressed by what we have seen. We hope to be able to welcome you in Rwanda very soon, and I look forward to our interaction with the media, and thank you for your kind attention.